защищай, пошел. Сколько? Трое! Pejuang dari kelompok tengah Rusia merilis rekaman operasi tempur di arah Krasnomersk. Rekamannya diunggah di Telegram pada Sabtu 22 Februari 2025. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil menghancurkan tank Leopard milik Ukraina, merebut posisi strategis, dan mengeliminasi pasukan Kiev dengan serangan drone peledak. Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya mereka dalam menghadapi kekuatan Ukraina di garis depan pertempuran. Он в блиндаж зашел, аккуратно, справа, слева отходи. Давай! Давай, защищай, пошел. Сколько? Трое! Он в блиндаж зашел, аккуратно, справа, слева отходи. Давай! Давай, защищай, пошел. Сколько? Трое! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.